abuba uhoraho urakingiwe abamenye imana urakingiwe abakorera imana urakingiwe naho satana turwanya urakingiwe naho dutega imitego urakingiwe naco atoshikako urakingiwe abakozi nimugire ubwoba urakingiwe shengero nimutinye urakingiwe abarinzi mushikame urakingiwe imana yo idukingiye none rero hezagira y'amashikanwa kandi uhezagira abayatanze wavuze ngo ntibazigera basegerereza imigisha nibabeko hanyuma kandi bongeye gukora kino gikorwa cyo gufasha na cyane cyane wavuze ngo muri mwebwe haba urukundo aba bose bagoroye ibiganza byabo bafasha zino pfubyi n'abapfakazi dusabe imigisha ibe kumwe nabo aho bazoca hose baze babona igikorwa bakoze mu izina rya Kristo Yesu amen. Aho nyene akiri ngaha asengereye abakozi ijambo ry'Imana rigiye kuvugwa amen. Aombe neno la Mungu nawe nakusikia. Nyene ijuru nyene ubushobozi. Ishengero rirashagaje ryiteze kugaburirwa nawe. Hariko abo bateguye n'abantu kandi bari mwisi. Nyamara ico dusabye ubuntu bwawe nibuwe muri bo. Butuze mwebwe w'Imana kugira ngo nibahagarara baboneke nk'ikibengebenge imbere y'abadayimoni. Nuko bakoreshe nk'Imana kandi natwe duhe kumva no kumviriza ni mu izina rya Kristo Yesu amen. Bwana wetu asifiwe amen. Nukuvuga aho imbere twicaye twumviriza ijambo ry'Imana biciye mu ndirimbo. Henga ijambo ry'Imana rivugwe umuntu wese ahaguruka n'intebe agenda kwicara hanze. Murakoze. Hapa mbele sisi tunakaa tunatulia tunasikiliza neno la Mungu kupitia nyimbo. Lakini subiri neno lije ninyi mnachukua viti mnaenda kukaa nje. Mahubiri kupitia nyimbo tumeshasikia. Harimo amajambo y'Imana menshi yateguye ubugingo bwacu. Ndani yake mna maneno ya uzima kuandaa na mioyo yetu. Tuje kuungira kurajya nyene twayumvise. Ni kwamba tunaweka mengine juu ya kwa yale. Nta bindi bishasha tuzanye. Hakuna mapya ambayo tumesimama na hayo. Ongereza kuri yandi washinguye. Jumulisha kwa yale tayari umeshachukua. Tutatebeshe bila kukawia. Tugomba kandi nguko nijoro tunataka kuendelea kama vile jana twaganiriye ku majambo y'Imana y'ubwenge. Tumezungumza kunako maneno ya Mungu juu ya hekima. Ababikije amajambo y'Imana murimo wale ambao wamechukua sehemu ya kutoka ndani yao. Hao ndio wale mashujaa kwa hekima hiyo. Hari inkuru tugiye kuvugana ko kuna habari nyingine ambayo tunakuja kusimulia kwa hiyo. Ni abagabo bane bari ahantu juu ya wanaume wawili ambao walikuwa sehemu fulani. Tutakuraba majambo mu kitabu cha Marko. Tutakwenda kuangalia katika kitabu au Biblia Marko igice ni kabiri. Ni kitabu cha Marko sura ya 2. Tuhera ku murongo wa mbere tugeze wa 5. Tunakwenda kusoma mstari wa majambo tugiye kuvugana. Hapo kuna maneno ambayo tutakwenda kusimulia kwa wale. Kandi umunsi wo kusozera igikorano cyacu. Ni wakati tunakwenda kumalizia mkutano wetu. Amen magabo. Kuko kwa sababu heri kumaliza kuliko kuanza. Bisigubwa ngo
intango irutwa n'iherezo ryiza kuko niwaneza nabi sababu yagiye utoraga akanunga uzoba watangiye neza nabi ukienda kumaliza vibaya yale yote sika tuze kuumba amajambo y'Imana. Acha kusoma tusomee. Tutaanzia mstari wa 1 wa Marko, tutamalizia kurasa 5. Yesu akita ikivuga hashize iminsi asubira i Kaperinaumu bimenyekana parimo kabiri bakoraniraho benshi ntibakubwirwa no mu nzu eka n'imbere y'umuryango hose ababwira ijambo ry'Imana. Gatatu, haza abazanye ikibuga bagiteruye ari bane. Kane, babuze ingene bamushikira ku bw'ishengero basambura inzu hejuru y'ahatumbereye bahejeje kuhatora barurukirizamu inderuzo iryane ko ico kibuga. Gatanu, Yesu abonye ukwizera kwabo abwira ico kibuga ati mwana wanje ibyaha byawe urabihaniwe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Naya majambo y'Imana Ndilo neno la Bwana tunapenda kuchangia. inguru y'aba bagabo bane Habari hii juu ya wanaume wanne babaye abagabo b'ubwenge kandi abarinzi bo mu kwizera wameonekana ni mashujaa katika imani yao. bari babayeho bafise umubanyi agwaye imuga Wameishi muda mrefu wakiwa na mgonjwa yaani imyaka myinshi cyane babana wamekaa naye huyo mlemavu wakikaa naye, ariko bararaba baritegereza bariyumvira kuri icyo kimuga lakini wakapiga au wakakaa na kujadili juu ya mlemavu huyo. hanyuma baja inama Wameenda shauri bavuga ati uyu mukunzi w'umubanyi wacu wakasema huyu jirani yetu ni nini kwake twomufasha iki tumsaidia nini? ko Yesu twumvise ngo ashika i Kaperinaumu hariya aje gukora imirimo. Sababu jamani, tumesikia huyu Yesu amekuja katika kazi zake huko Kaperinaumu, naho ari kure japokuwa ni mbali. uyu mukundwa mubanyi wacu Huyu jirani yetu mpendwa, kuko naho toterwa hano muri iki giti cyacu sababu endapo tutapatwa na ajali hapa katika mji wetu, nta na kimwe nta n'imfashanyo yodufasha hakuna chochote kile huyu jamaa atakayetusaidia. kandi dufise n'imirimo myinshi turayikora ariko ntacyo ashoboye kudufasha kuko agwaye ari kimuga atashobora. Tunasaidiana kazi nyingi hapa mjini, lakini hakuna kitu chochote kinaonekana faida kutoka kwake. none twomufasha tukamuterura tukamushira naho Yesu ari Wakaomba shauri kwamba hivi huyu jamaa tukimnyanyua na kumpeleka huko Yesu ambapo amefikia, amufite ntacyo yodufasha. hivi kwani huyu Yesu akimponya huyu mlemavu akirudi mzima, hakuna faida anaweza kutusaidia hapa mjini? bahurira ku ijambo ngo ni ukuri. Basi jamaa wakaona suluhisho ni kwamba wafanye hivi. Ni kweli na niko byari na ni sahihi. Kwa hivyo baca bavuga none tubigenza gute wakaomba shauri, sasa tutafanyaje? tutume umwe agenda amubwira amwumvise icyo cyiyumviro Acha kati yetu tuchague mtu mmoja afise uburenganzira bwo kubona afike huko na kandi afise uburenganzira bwo kwemera. basi huyo Kristo akiambiwa habari hiyo zake ataamua kukubali au kukataa, kuko bwari ubumuga yari afise imyaka myinshi sababu alikuwa mlemavu kwa muda mrefu, kandi yari amaze kumumenyera tena alikuwa ni mzoefu, ntacyo bwamubwira kwa sababu alikuwa hana nia nyingine yari afise umunezero ucitse n'ubwo bumuga
jamaa wale watakutolea ijapokuwa yadana wote tutafanya kazi. Bacha wakamubwira icyo kibuga. Wameendea mlemavu yule. Bavuga hoda wakagonga hoda arabakaze hata baratanga icyumviro cyabo. Basi wakatoa nia yao. Bamubwira mugenzi. Wakamwambia Yesu mu bisagara byegereye hano. Kuna mtu fulani ambaye panakaa Yesu. Tena huyo Yesu Arakiza. mzee anaponya huyo Yesu. Hamwe wotwenera. Wewe tukubali. Twogunguruza tukakushika naye. Tunaweza kutoa msaada huo tukakupeleka huko. Turabe ko hari icyo Imana yodukorera. Tuone endapo Mungu atafanya nini kwako. Ikakukiza nawe ukaba. Mungu anaweza kukuponya nawe. Aliye. Yamani ameinamisha kichwa na kujifunza naone. Akauliza. Sasa. Murambingorera none mushika yetu. Sasa huko aje kufanya kazi hiyo jamani. Baba bamujura ati wewe kupremera basi. Wakamjibu kama ukikubali tu utafanya. Icyo kimuga kiremera. Mlemavu yule akakubali. Mukwemera yemeye impanuro yabo bagabo. Katika kukubali shauri hilo ambao jamaa wamemwambia No kwizera ijambo kandi ngo Yesu arakiza. amekuwa alipo mwalimu Yesu anaponya N'umunsi n'umwe. hakuna siku au habari Babwiye ngo Yesu arakiza kandi ahereye ahaberanye n'iki sagara cyabo. ni habari tu kapelea hapo hapo kwamba Yesu anaponya na yuko katika mji jirani. Aremera baritegura. Mlemavu akakubali. Abo bagabo bacaragira imyunzo barayikatibira. Hawa jamaa Ndegereza kipoyo bamushirako wakamweka hapo. hanyuma baraterura iyo mperuzo baragenda. Basi wamechukua kipoyo hicho jamaa amelala wakampeleka. Bamaze kushikayo bariko baragenda. Walipofika huko kabla hawajafika Uyu mugwayi igikorwa ciwe yakoze. mgonjwa kazi yake anaifanya. Yaremeye aca bugufi Amekubali akanyenyekea. arajyana ku mperuzo. Akakubali kulala penye kipoyo. Kuri iyo mperuzo kandi Penye kipoyo kile. kwari umugwayi. Kukubali kama yeye ni mgonjwa. Ndazi mu migenzo y'abakurambere Ninajua katika asili ya watu wa zamani. bamubwira iryama ku mperuzo. Wamwamuru lala. Bamurenzako igitambara. Wamemfunika kwa kitambaa. Impuzu barenzako. Wameweka nguo kafunika. Niko byamera. Na ilikuwa ni hivyo. Abantu bose bahura n'abafise imperuzo. Basi watu wote Mu migenzo bagenda barakirana bakabungutsa gatoya. walipokuwa wakienda wanaume walikuwa wakisaidizana. Uyo mugabo Huyu jamaa mlemavu aratekereza araryama ku mperuzo araweka. akanyenyekea katishe bila akalala kwenye kipoyo. Ariko ndakubwiye ku bantu b'ibintu Angalia sasa watu wa siku hizi ko ari abamaze kumenyera iyo ndwara yabo. kwa sababu ni wazoefu wa ugonjwa wanao muda mrefu. Ndakubwiza ukuri umugwayi w'iki gihe bamwe Kwa hakika wagonjwa baadhi ya moja ku mperuzo umugwayi abyuka akarambisa. kwenye kipoyo tukishaona watu wanafunua na kuangaliana hii kazi kabisa na kukaa. Atakiri ari ku mperuzo Yale kazi kwenye kipoyo anachukua simu anapiga akawekera tena akasubiza. tena anaweka simu analala. Ni indwara yamenyeye Ni ntakiyo. ulemavu wa ugonjwa umefika. Ariko icyo kibuga Lakini angalia ulemavu yule arakwekera. akatii. Bashikaho Yesu Wakafika sehemu Yesu akafanyia kazi. bagiye kuhashika Walipofika sehemu ile basanga wakakuta na hariho kurenza imperuzo. kuna nafasi ya kuweza kupitisha kipoyo kile. Kandi iyo nkuru barayumvise cyane kumenyera. Tena watu wengi walikuwa wamepata Ngo habari barabura aho bakirisha iyo mperuzo. kwamba ili na watafute namna ya kupitisha kipoyo kile. Reka nakubwire Acha nikwambie ndugu yangu, igikorwa gikomeye cyakorekeye aho hantu. kazi kubwa ambayo imependeza sehemu ile. Ba bagabo bane Wale wanaume wanne barongera ahantu batuma iyo mperuzo. wameangalia na sehemu ya kutuliza, Barongera ahantu boyishira. wamejaribu kutafuta nafasi hapo
uyo mugabo arikuka kumaho nyene yona yabaye kama kutina hanyuma baragenda abagiye gutata barondera yabaye wari aho ishati rero ngo kugira ngo banaye sehemu bamushika imbere ya Yesu musenga abana be bava mpisha kwa Yesu arikuri kurasoma kirikera kusoma bakubwira ati ngo bacha baragenda baratobora utaona kwamba walisikiliza genda nawe utobora inzu y'abandi Roho Mtakatifu wa Vyamungu usome kuja mrongo wa ngapi? Ukisoma kwenye mstari wa 4 ngo haja ye ahabereye Kristo walijaribu kutafuta nafasi ambapo baba mamaduri au Kristo aherereye walitafuta ufundi wa
Biblia inasema juu yako. Kugira ngo baate aho atakutoa imeuzo yawo walidiri. Ili sasa jamaa waje au watu waje kuchukua kiponya sehemu umengojea. Walidiri miaka mingi. Umesubiri muda mrefu. Aliko cha kimunga baje kukirondera aho bakize. Lakini kwa sababu nao bakaleta kisama. Japokuwa muda mrefu bakisanza okiri. Ali kibora. Ali kibora. Abantu benshi. tatizo sasa. Isaya migeze. Watu wengi muda wao kufika. Bakuza timuzane. Wakisema walitaka mlete. Baje kusana masanzu ndeto ziganda. Abantu bamaze kuva mu ijambo ry'Imana. Na hii leo hali siku hizi Watu wakiwepo sehemu inaweza kutimili kwanza wangalila. unakuta watu tayari wameshashiba na Mungu hawapo tena. Inaweza kutimili yeko ni jambo ry'Imana. Moyo unakwambia unachosubiria Kuma kujambo ry'Imana. ni neno la Mungu. Iyo inaweza kutimili yeko. Wewe yata yobisikiri kwa mutane. Alipasikia baba Isaya wingete. inawapo kufika. Baka utekula baba sangimelu utolikanaga. Walipokuja kama Waragiye warakuwa wenye nisi. Kandi warasubiri inyuma. Kugira ngo wibuke. ukumbuke. Utakumbuka upendo wenu. Na sasa inakuwa ni Nicho kitu kiruhari nyinshi. sasa baba Alipopiga kibuga. lakini ile mlemavu Misio yiwe yarazi jambo limwe gusa. Waba bakabona abantu baje kuja. na kuamini baba Bataraza ukazinga. akasema sitoke walipo. Nawe iminsi itatu. Japokuwa inamulisha Bituma yanyakiye. kwani tuma tayari Bitanyanyishe. Bataraza ukazinga. Ararindira. Abona bagarutse. aliinua watu wake Unezo baratwara. Kuko hari hamaze gutegurwa. Ahereye Kristo Yesu. alia Yesu Baba barekeriyeho. Ukukira kwiba kuraboneka. Basubiye muhira bakifutende. walirudi nyumbani wakiwa na Aba bagabo bane bazaga inderuzo. wale walioleta kipoyo. N'umurwayi yatari ku nderuzo. Basubiye kumara abantu batanu bafite umunezero. Hashangashika ku kijiji cyabo. Bakongera basengera ku mugono we. Bakora ibikorwa by'Imana bapfana. Kuko bari barahaye Wamekuwa ni wazima wote. wicishije imfubyi. Kubera ko ukaze kandi uhagaze. Tangiye gupakira abandi ibikorwa. Tena msaidia mwenzako. Amaze kiratumariye. Nini kilio tumaliza? Uri umurwayi. Ni mgonjwa. Imyaka mpaka ryari uri umurwayi. Isaha yawe ni Muda wako leo. ijambo ry'Imana kurangiza riri inyuma. Neno la Mungu la kumalizia Kuba unakuriyongera urusa niryo jambo ry'Imana. kwenda kuingia kwenye kipoyo neno la Mungu. Hari abatatu kumbwira ngo harageze. Kukumbusha na kukwambia Babaturane. Hanyuma baterura ibyago bashyira aha. Hanyuma nawe bakwiye kubwira Imana asifiwe. Niryo jambo ry'Imana. Abaryumvise mwese Imana ibareke. neno lako ndio kweli. Hakuna chakula kingine ambacho kimetuleta, maana mahali pa nyama tunavyo nyumbani, kila kitu tunacho nyumbani kimetuleta hapa. Neno la Mungu ni neno la Mungu ambalo watu wanahitaji kufika Bwana. Wabariki kabisa, wazidi kuelewa, waelewe kipoyo nini, waelewe kusubiri, waelewe wajue basi watu wani ni akina nani, ni hao watumishi. Haleluya, tunamwombea Bwana uone mtumishi anayekuja Bwana. Mungu ni na umweke Kapernaum afanye kazi kama hizi katika jina